Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai majalohi tarigapan sigano pari bata bani panorang sogot nereon. Pasada hita hurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih may sombah kunur nami hubamu Tuhan. Bani pangidopimu, pangiring-iringmu, sonai age panramotirmu huban nami. Bani panorang sogoton, bena puho pehanami. Malas tumang uhur nami. Mencalohon silayak-layakmu. Asih meriti hatamu Tuhan, torangi hama perguluhan nami asih saganjang niareon, buk ibagas sasitongan ni hatamu kanami tongtong, makorjahon horja nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapa kontong namion. Amin. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus ijapen asyam marianan bani panorang sogot niareon, nabu isisihan nami marhitihoni channel YouTube on. Rigapan sigado paribata sadarion Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2020 tolu ay matar surat bani buku Psalmen bindu 50 ayat 20 tolu nama katahon senon. Isi namang galangkon bagel nihur aydo na pasangapkon ahu anjaha ise namardalan ibagas hapit toron ubani do patalaronku hatuahonku. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon takas do bata. Marlegan do tene anggo membayar sohe pakon anggo manggalang. Jadi anggo membayar sohe boy sobuton hawajiban doai ibagas nalaho mempertanggungjawabkan atape laho mengurupi program ni pemerintah ya, tapi anggo manggalang ay buah ni hapor sayaon do ay tene ay maase anggo bani padan na basaya manggalang ay gatido i pausih atape ipahona sangga ibagas na maribadah. Jadi galangan ay ibuan ku anjap-anjap jana yundos kon maay gabe galangan situtungon bani nebata. Jadi bani panorang perguluhan tanuan manggalang totu langbe mengundos kon galangan situtungon. Tapi bani surat Rom ay Paulus menubut bahasa galangan ay ma 10 taon, akulat taon, kasi galangkon hita ma akulata. Arti ni ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, maningon takas bata, masih maningon manggalang kita. Na perlu sahali maningon takas bata, si galangkonon ta ay ma galangan bagal nihur. Jadi cek kita ibagas perguluhan ta sigano pari, anggo manggalang mahita ibagas ibadah-ibadah ta humbani begal ni hurta do atap humbani etek ni hurta. Nah, jadi anggo humbani begal ni hurta do ijai matene hita pataridahkon bahasa galangan taai laho pasangapkon na bata. Masih pasangapkon na bata galangan begal ni hurta ai halani ahana jinalota umbani na bata mulak maay use ubani na bata. Jadi prinsip manggalang maningon sonay do bata tene. Jadi ulang halani ya ondo na dong baku langa dong baku si sonon pakon nalegan. Jadi alasan bata lahu manggalangkon galangan begal nihur ay ma hiteta laho pasangapkon na bata halani ay taridah do ay ya ibagas na manggalang tetap malas uhurta halaniaha halani anggo puriboy subuton ta sonado hita pasangap kon sa sahalak jolma anggo marhityo ni sikap tapi lang sangap kita. Nah, jadi maningon do tene ipataridah kita kumani bahasa ya galangan taai law pasangap kon Tuhan duai lang lo pete kon Tuhan lang lo pahirihon Tuhan. Nah, jadi teridah doa itene marhitihon ni galangan bagal ni hurta. Ay maasing ko isobut gudu todo galangan ay iya.
Jadi lang ang guboy subuton matiri na iberi hita ay galangan ay nasasitong ni. Tapi guluton do. Asi barang ijapi hape hita, barang ahape na ni horjahon ta sa ganjang niya rihon, gabi galangan begal ni hurma ay bani ne bata. Jadi puri ni hape ni, misal ni, di perhorjaan, lape sosok, namin pangahapta, gaji na ijaluhita pakon, begal ni horja, tak tanggung jawab na ijaluhita. Tapi, ang gabi galangan begal ni hurdo bata ay, tulang gabi si pangambati ay bata, as tetap pukut kita, jana na terbaik, the best na ihorjahon hita, bani parhorjaan ta ay, so na age ibagas parguluhan ta sigano pare. Jana na paduahon, bapilang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, kalangan ta ay patalarhon, bahasa hita, mardalan, ibagas hapit toron. Jadi, maningon takas do kay bata, bahasa ahana ijaluhita ibagas gulutan, ay mahalani hapit toron ni bata. Jadi, langka pinahalido maluja hita makorja juma, luja hita merjuang memperjuangkan asibuhi hita na jabatan pakon naligan ope bani iyanan perhorjaan ta asi marhasi usatay lang tene babaynang. Tapi maningon inidah kita do, ibagas galangan taay, ibagas na manggalang kita, halani, nebatado tungon, na dumma, mamitori kita. Jadi, ang gulang ipitori nebata hape ni kita, ang gulang halap do hasalahan tatap do satta, na ipadingat-dingat nebata. Jadi, lang adong sada pe galangan taay, natalup ilobi-lobi ni nebata, halani ay, ya, mataridah kita matungon, marhitihon ni galangan taay, marhitihon ni guluton. Ya, bahasa kita mardalan ibagas hapitoron ni naibata. Jadi, ang godong prinsip ni halap do duit, lalap do manggalang ni. Nah, sa sitong ni, siya makatahon bahasa hita lang ra, mardalan ibagas hapitoron ni naibata. Ay, ilang duit taay na purlubay naibata da. Lah, tapi guluh taon. Nah, jadi ang gudong maguluh taon do, nagabegalangan ay, totu ulang apal na duit ta. Guluh taon, na dong bata. Gabegalangan maay, bani ni bata. Di paningon sonay do kita, mangidah, ibagas parguluhan taon, kasi totap, ibagas, malas niyur tong-tong kita, lahu manggalangkon. Sinadungan ta, sonay aguguluh ta, kubani ni bata, basa sangka namang kalangay ita sa sitong ni. Mandalankon, atape sangka mardalan kita ibagas hapit toron ni nebata. Na totu masih maningon mardalan ibagas hapit toron ni nebata kita. Halani aha, halani hubani halak parpitor do ipatalar nebata hatuahon ni. Nah, jadi ang guboy subuton ta, ya. Sip-sip HP nebata, ipasirsir do ang guboy subuton ta bonus, ya. Adong do HP bonus ni bani halak na manggalangkon galangan begal niuhur. Adong do bonus ni bani halak na mangguluh ibagas hapitoron ni nebata. Maay ipatalar nebata mahatwahon ni halani ay. Anggo sihol hita mertuah bani guluon, galangkon hita magalangan begal niuhur. Pasangap hita ma nebata marhitihon ni guluhta, jana mardalan mahita ibagas hapitoran ni. Salinari, parang ise hita, nasihol, martuah, ibagas parguluhan taon, ilobi-lobi ni nebata, sonay agi, ilobi-lobi ni hasoman jolma. Totap ma, ibagas malas niur matongtong kita, manggalangkon, gulug taon hubay nebata, marhite, na totap kita, mardalan ibagas hapitoran ni. Amen, martonggo mahita. Ajari ham ka nami tongtong Bapa. Asi ibagas guluh namyon, songon hatamuin. Asi tetap, galangan begal niuhur, nalaw pasangap konguran mo matongon, na igalangkon hanami, hubamu, ibagas ganupan, paragulmiton nami sa ganjang niryon. Maritihon guguh nami, osah nami, pikiran nami, sunay agi orja nami si ganup ari. Jana, mardalan ibagas sapit turon mo matongtong hanami huma. Asi jupahan, hatuahon na humbamu ka nami.
Bagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakun tongko namion. Amin. Horas bataganupan, selamat pagi. Anduar matongon tetap ibagas malas nihur mahita. Makor jahur hurjata sadarion. Rosi membahin nama der dopa kasamanta jolma. Nagabe galangan namanggulu. Si galang kononta hubani nebata. Harohan ni hatuahon bata. Shalom.